Torrent je format dokumenta u peer-to-peer, odnosno P2P tehnologiji. Protokol je napravljen da olakša distribuciju velikih dokumenata, a da pritom ne opterećuje internet servere, već se sav promet odvija između izvora dokumenta, odnosno sidera, i onog koji preuzima taj dokument, odnosno ličera. Da bismo preuzimali dokumente u obliku torrenta, potreban nam je torrent klijent, to jest program uz pomoć koga ćemo stupiti u kontakt sa trackerom, odnosno centralnim serverom. U ovom tutorijalu ćemo opisati najpopularniji torrent klijent MicroTorrent. S obzirom da se verzije ovog torrent klijenta često nadograđuju, cilj ovog tutoriala je upoznavanje s osnovnim opcijama istog, kao i načinom korišćenja koji se ne menja u potpunosti. Preporučujem verziju 1.8.5 koja je opšte prihvaćena na trackerima i ne sadrži suvišne reklame i dodatke koji su uvedeni u novim verzijama. Da biste preuzeli instalaciju, možete kliknuti na link koji je dat u opisu samog tutoriala. Dakle, pokrećemo instalaciju, idemo Next, Next, I agree, odabirete gde želite da vam se instalira program, zatim gde želite da se naprave prečice, idemo Next i kažemo Install. Prvo što je potrebno da uradimo su podešavanja. Dakle, pokrenut ćemo program i idemo na Options, zatim Preferences. Pod General od važnijih podešavanja je štikliranje Check Association on Startup i Start MicroTorrent on System Startup. Što se tiče ostalih podešavanja, idemo na Directories. Ja sam već imala instaliran MicroTorrent, tako da je zapamtio lokaciju, a vi možete odrediti lokaciju klikom na dugme sa 3 tačke. Dalje što imamo od podešavanja je Connection. Ukoliko koristite port forwarding, ovaj port će vam biti od velike važnosti, dakle ovdje se nalazi port koji ćete preusmeravati. I pod opcijom Queuing imamo da odredimo koliki broj torrenata želimo da budu aktivni i download i upload i da odredimo koliko želimo najviše aktivnih downloada. Kada izvršimo podešavanja kažemo OK i sada možemo otići na neki tracker da vidimo kako izgleda preuzimanje torrenta. Jedan od najpoznatijih trackera je Mininova. Dakle, kucamo mininova.org. Pretragu možemo vršiti po kategorijama ili po nazivu unosom u polje za pretragu. Recimo, želimo neku knjigu da skinemo i odaberemo recimo Manuals. I kliknemo na link koji želimo da preuzmemo, a zatim Download this torrent. I sada nam se pojavljuje prozor u kome nas pita da li želimo da otvorimo ili sačuvamo torrent. Ukoliko želite da ga sačuvate, kliknite na Save. Ja ću ići Open. I kao što vidite, MicroTorrent se automatski pokrenuo. Sada možemo vidjeti fajlove koji se nalaze u okviru ovog torrenta i ukoliko ne želite da skidate sve fajlove, možete odštiklirati ono što vam nije potrebno. I kliknemo OK. U bilo kom trenutku možete stopirati ili pauzirati pomoću dugmića koji se nalaze u meniju ili desnim klikom na torrent, a zatim stop, pauze ili force start. Ukoliko planirate ovaj torrent da delite sa ostalima nakon preuzimanja, možete staviti force start kako vam ne bi kasnije prilikom prelaska limita koji ste stavili za upload i download prešao u fajl za čekanje. Također, torrent koji želite da uklonite nakon što je preuzet, recimo da je ovaj torrent završen, desnim klikom i remove ćete ukloniti torrent sa ove liste. Ukoliko biste otišli na remove and delete torrent and data ili delete data, odabrali biste da obriše torrent file i sam file koji smo skinuli ili da obriše samo file. Dakle, ovu opciju koristite samo kada ste sigurni šta želite da obrišete. Znači, za uklanjanje torrenta sa liste koristimo remove.
Također ono što sam željela da vam kažem je da pod Options i Preferences određujemo gdje će nam se naći torrent failovi, Locations of Torrents. Ovu opciju štikliramo ako želimo da smestimo na posebno mesto torrent failove kako bismo im lakše pristupili. Oni se po defaultu čuvaju u Application Data na C particiji i sakriveni su failovi. Dakle, ako bismo željeli da pristupimo torrent failovima koje smo preuzeli, morali bismo da idemo do ove putanje, a ukoliko želite da sami napravite lokaciju smještanja torrent failova, štiklirajte ovu opciju. Također podatke o ovom torrentu možete vidjeti u donjem prozoru. Pod General se nalaze osnovni podaci torrenta, pod Trackers odakle preuzimamo, Peers podaci o korisnicima sa kojima delimo ili od kojih preuzimamo torrent, Pieces delovi koji su preuzeti, Files od kojih failova se sastoji torrent, Speed i Logger. Sa leve strane imamo i obaveštenje koliko ukupno torrenata imamo, koliko se preuzima, koliko je završenih, koliko aktivnih i koliko neaktivnih. Ono što imamo u meniju je ime, zatim koji je po redu, kolika je veličina, koliko je preuzeto do sada, u procentima grafički prikaz, status, da li vrši preuzimanje ili je na čekanju, zatim koliko ima sidera, koliko ima ličera, zatim brzina preuzimanja, brzina slanja, koliko je vremena ostalo da se fajl preuzme, koliko je uploadovano, vaš ratio kada je završen i ograničenje uploada. Ukoliko želite da dodate još neku od opcija, idete samo desni klik na ovaj meni i možete štiklirati neku od ponuđenih ako vam je potrebna ili odštiklirati već ove koje su podešene. Nadam se da je tutorial bio od pomoći. Za sva dodatna pitanja možete se obratiti putem kontakt formulara na sajtu.